بله بینرین عزیز تماشاوانین هجا د بشادویم د برنامه سرنامه دیسا امن پیشبری ونه بری نوبره مشککی درویش ما قصیدک گهدار کرد خدا جه راضی به سیدا ما مستم خوازی بدم من لسر من گلگلت بریب کرم بله او رباعیه کما شوی ما سر خبر ده است خوازم بشکل سروی خبر ده کرم کن تدي اف شعبو وجوه ولين هرتناكو قلبي مرف دلي مرف تير نكا يجي قلب ودل برب خديوي نكري قوتيا اگر كو شعبكي وسها بمرها وباره قوكي مني وسها وباره لين هرتنكي مني وسها وبراتنا جبروي تديد في ازوي شعبي كور بكم بكيري ليخم وجورتي راكم برا كوربه او خنجري ازليخم وي شعبي جورتي راكم او شعبي كو دلي من تجناك يا دلي من بالي دن اليكي دن دكشينه او شعبرتنا از كور بكم دلي خو ازادكم برا دلي من ازاد يعني ابتشتكي مزناها حقيقه دو دنیای دا ان نعمت مزن شعبه دیتنه روحانیه شعبه اكو روحانیه شعب تنه دنیا تاریه تتشکینا بینی يعني شعر مدوكو اگر شعبه من دل من بكا ريك يانلش و ندر يا الهي وشغي برا او شعب تنه ازوي كور بكم برا دل من ازاد و برا دل من د مجرا خدا هره بله ماما ورده دیم گوتن ه دبین کسی چاو دور به چاوان دور به جدل جدوره کسی تشتی گو چاو دحبینه دل جد حبینه جوالی و چاو وظیفه دارک ممورک دله بله نواره بله جوالی آدیم گوتی مروف بیجه شبکه ده مگو چاو دل هر دوجی بدرد خواه دکن فریاد و فیغان بلکی آگو اولدار آگو دیندار آگو باورمند فریاد و فیغان وینا جبر تی گو اف حالته ده گو بهتر جبو حال گووره جبو آخرت زیده تر ناشغل ناخبت جبو وینای اوانا و بلکی آگو تیه وجدین دوره و نه باورمند او چاو دلویجی ایویجی بلکی جبر چیه او جبر گو دیو حال پریشانیه ده بله فریاد فیغانه که هر دوارجی خنجر بلکی تی میدانه اما آب پیشی گوتی و گو وقتا گونه دریا خودی ده به حق دکه خنجر حق دکو گوتی دل آزاد بکه فراستی دورده گوتنه گولو یعنی پر کور و دور از جوان چاوی گو نج لگور خودی هر از برجینم و از دل خود جوان چاوا آزاد بکم gerçekten yani hakikaten پر خوش گوتیه ancak وی رباعیه بخوینه وجه بله خود جو راضی به ما مستم درباسی رباعیه دم چارینا دم بن شو مد برنامه کوین ده بری ما فکر بو یک جن سام بخوین درباس بله بجینین کو تن جان جهناکن کیه جان و کیه جانان نزانن به درد جانان دبن دوست مهوسال لی به درمان درد خواه نزانن ما بیا بری فکر بوش بگو دوباره نبه اما بیا درباس کن کسی عاشق جچونا جان ناترسه عاشق جی زنجیر و زندان ناترسه دل عاشق وکو گره برچیه کو اوج هین شیوان ناترسه کرم ولی جرازی و پرخوشگوتیه yani insan ki ku aşık ve hakikaten çavivit başka tişki nabine. Ana ev aşk artık aşka dünyayı jid ve ahireti jid ve aşka mecazid ve ava aslid ve hiç fark nake. Yani aşık da her holi de dine. Aşık dine, beli. Aşık dine. Akıllı yükseli diçe تشكي نابينه تشب بينا معشوقي خد بينا يعني بتشعبي خل تشبن هرا او تبيراوي بلكي ذهناوي الورد الويدريه ايدي اف عاشق بون
جی انسانا لگوری انسانا دگشت و هنک انسان هنه عاشق دنیای دبن هنک هنه عاشق پرا دبن هنک هنه عاشق بیرکا دبن هنک هنه عاشق اجا ایکو عاشق دین دبن آخرت دبن خدا دبن پیغمبر دبن اسلام دبن يعني او معشوقه خود بینن يعني اصل عشقي او دبینن اجا اگر کو عاشق کی وساوه البر جان عاشق البر شعبي ويناي يعني دبر عشق خدا انت تشتوي كو دايرليه الدنيا دا جبو انسان تدي عمري ويا حياته ويا جاني ويا وقتكو جان شو او دقدا يعني سونا ويتي اخرته ويتي قيامته ويتي يعني اي وقتكو عاشق حقيقه عاشق و دبر معشوقي خدا ده يعني جان ده در باست و يعني او جانكو تدي مجازي قوتيه اما پرخوش قوتيه اگر کو گر برچی و يعني بقلبالو خو هيهاتا شوان ناترسه بسر كريدا دشو وجبو برچيبونا خو جان خدا و تهلكي اگر کو عاشق جي برچی و يعني دلي بسر معشوقي دبا جبو بيجي معشوقي خو لجان نان هره لتهلكا جان نان هره دوي ريدا سري خود ده يعني زنجير بزندان بتيد بيجي عاشق زنجير وزندان لا ترسا چي بي رياوي چي بي بيشاوي اف مهاجرات ب اف حبس ب اف قرتن ب اف اسكنجه ب ازياد ب جيرنا غما وقت قد بر معشوق دبا قو معشوق خدا ب ريا خدا ب جيرا كيف مروكار بد يعني جيرا جران ناي و برناك و عمري چوي کا پوشمان ناوه يعني من متشكر اشتد بر ويدا من جاني خدا يا متشكر اشتد بر ويدا اسكتم حفسي من حياته خدا يا من شكر من يعني خوازيكا في تشتي نكرا اشتا حياته خم من دا كس اگر كو عاشق تياوي يعني او عشقا الهي به دبردا چه داوه چعبي لپاش نامينه و خوزيكا من ندا ناويجه يعني daha بيتر هفيا من daha بيتر بدا مثلا استاذ بديع زمان دوي تدي بجاني وي بسري وي تهديد دكن دوي امتا بكوجن يعني امتا اسمشكن تا اعدام بكن دوي جانكي شريكي شي دوي خوزيكا بحزاره سريه من هبونا هر جاري يك من دبر ديني خدا دا بدا يعني شريك يا جانك يا دبر ديني خدا دا يعني او انسانك روحي وان قلبي وان بعشق خدا تجبويه وعاشق خدا بن اوان انسانا چه بدل داون جعبه وان باش نامينه يعني متشكر من ويتشتي يعني سري خنا وجه يعني انسان هنا تديد حفصادا عمري خدانه 20 سال 22 سال 23 سال 24 بلكي 6 سال ارجبو خدا يعني تجوان بپرسي كس يك جوان ناويجه كا من عمري خدا چما مدا كس ناويجه چونكي وي روحي خدا معنويات كتيه تطمين بويه او روح تيره يعني نبرچيه كو چاوي خو لپاش بهيله بيجه كا من ويچماد اما انسان كو بر عشق مجازی ده داوه یا لپی دنیای باز داوه کید و برابه و گشت و معشوقی خود نگشت وکی گشت و مقصد خوی دنیایی نگشت وکی مثلا اینه باشی پشمانده و لدنیای هیت پشمانده و من اوقاس عمری خود بر ویتش من اوقاس عمری خود بر تجارت دا من اوقا مال توب کر مدبر خدا دا داویه منی آخرتی قازانش کرا کی دو برابه و اگر پچکی لخو های بوه دسونا عمری خدا و حسرت دکشینه اما ایکت بر خدا داوه اصلا حسرت ناکشینه خوزی که هنکی دیجه هویا مبدا عمری من چقا هبو مدا حتی سونا عمری خو جازه بدن پشمان ناوه
مامۆستا براستی تێمە گۆ کەسێک گوتێ دبەر یا خۆدا ji بۆ خۆدا ئەزیەت وەختا دکشێنە یانی وەختا حەبس ڕادزی وەخی یانژی مهاجراتێ دبینە یانج وەختا تێ تشتێکی بچووکایی وەختا گو مرۆ چاوی خۆش گونە هات زیڤرێنە تاما وێنە yani beden laş belki sıkıntıya diye eziyet edikşene bele dil jiber godber maşuk diye brastici keyf nasıl acaba? Distine. Yani vakta fikrandine. Evde diser işte evyaji lugori insana da geçti ve insanı ku kalbi ku beve aşkı tecekirivin diber riya وی معشوقی خدا چه بدن لذت جدی بینه چه بدن لذت جدی بینه حساب بکن انسانی کو مؤمنن مسلمانن قلبی وان تطمین بویه برا قرشکی بدن دست فقیر کی قلبی وان تطمین دبه راحت دبن لذت دستینن یعنی تدشی بلکی 10 قاطیوی دشی مارکت صرف کی خرج کی جمالا خورا اشیا دستینی icabından ev ali ki tu quriş ki dedi dese fakir ki muhtaç ki lezzeta ku jur distini tjur nastini lezzet de merva vakti ku dedi donanıma merva alt yapıya merva ve göreyi heve ve lezzeti ve tahmi merva distine eğer ku tneve yani yek vakti nezi tevare deste khudreş bike ruhi tateng de yani اگر مجبور بی قرش کی جوا خود درخی بدیجی یعنی فنا جانت درخست من اویاجی انسانی کو عشق خدا کتیه دل دبر و عشق داد جبو معشوق خو تشتکو اوجه حزد که و تشتکو وی تشویق کریه تشتکو ویج مرو خواستیه که دکن لذت جد بین یعنی لازمه که مرو آلتی وجودا خو قلبي خو دلي خو روحي خو بينوي قوامي يعني جبوناوي وي جبوناوي خدا جبوناوي خدا بله كيا غاوي غوتي اويتن وجبو اشقاوي دست هر مثلا بريكي وقتا غو بي خرج كرن يعني جيتي هر بيوكي غو بي غوتن وقتا غو جبوناوي خدا به يجي بي ايشي باز ده بدنا خو راحت بك ابيات بدريه لذت يجي انسان چما معشوقي ويجي تشتي حزدك او دكا اوجي لذت جد بينه جبلا وي خواستيه جبلا اوجي حزتك اوجي دكا اوجي لذت بينه جبلا كو معشوق خو راضي كريه او راضي بفا بيجي راضي تبه يعني باغلانتي كي دنوا قلب ودل غير معرف تشيك دنوا مربو خدا ده مثالات جيانا پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام وقت قلت چه طائفه او زيد كري حارثه زيد الدورة پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکه پروانه دروته نکوریگو زید دگری به هوار و بقیرینه بل نجبو کوریگو لیت کوه دگری زید جبو کوری پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوه دبیس چوا مخوجیر نکر سیپر و هدف دا او کویر کیا پیغمبر دفرجی مرو فهم دیگه برخو ناکوه او جانی ونایش او رحی ونایشن جانی ونایشن بدن ونایشن اما كبري قول پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام كبه روحي ديشنه جاليه دجي او كبري قول لويد كبه والبيغمبر نا كبه كيف اويتينه بله از خوكر سيبر مش خدا پیغمبر خدا را وما وجوي كبري محافظه كر وجوي عمله ميجي خدا حسكر او مهمه يعني تشتكي ومعرفكر معرف بزان خدا جوي حسكر خدا جوي حسكر اجي بكم لذت دمره اگر كم معرف گشتوه و کمالاته اوجی درجه کیه اوجی داین کی خدایا یعنی بدست هر کسی ناکمه وقتی که از عمل کی بکم خدا جه حزب که او عمل صرف جبو که خدا جه حزب که از دکم و جبو ویجی از لذت دستینم یعنی اف تشتی که تگو مرف دبر خدا دا و دبر معشوق خدا ازیت جی بکشینه ازیت جی بکشینه لذت ده مروا و مرف جبوان فداکاری جی بکه لذت ده مروا دفرد داوید درسا گوتی فیر شیرت گمرو بستینه کسی دعوتوان کسی دوستوان کسی باورمند گودریا خدا ده ایشو کار دکش بو خدا خدمتت که خباتت که
وكوي غوري برچي يعني درسا وكوي غوري برچي گوتي هيها شوان ناترسه و وظیفه خود که هیهای ظالم و زوردستا و تی گوتی ذاتن خوزی قربان شیوان بانا گوتی و که شیوان بانا شیوان پس خود محافظت که خوزی و شیوان بانا بله جبوگو مروش دوزا خدا دور بخن جبوگو مروش خدمت و خبات دریا خدا دور بخن تی جار جار مثلا حبس جار جار سکنجه جار جار مثلا شوطاندنه کشتنه گرتنه تهدید کردنه اوانا وقتی هی شیوان گو مرو بفکره و بله مرو خودی خود شونام گره برچی او چی بکجی مرو ناترسینه و مرو دوی ریزه جبو خدا سر هر تشتی بدومینه شدت خوش يعني مرد كره بيجا انسان كو عاشق به جو معشوق خو شعبي تاريد به يعني بمثال ويغوري شعبي تاريد به يعني تشتكي تهديد كي لبر شعبي بيناي دكبي كي اگر جانجي شو براه يعني مثلا ايش خو جو مثلا يكي گوتي دوز دعوه خدا بردش بر ترسي جبر گرتنه جبر سكنجه يعني يا دفرد تشتا يا جهره يا دنيا يا آخرته يعني ذاتا او من باورمند او كسن او جو جان خوا فروتن خدا دنيا خوا فروتن خدا خدا جهنبري وينا بردي لوينا بهشت ددا مرو ام درباسي چاري نادي من ماموسته بله بجين اوين كو هر شف تبدبينن جهددن تا و بترى رودنن اگر از نكاربم تا ببينم از ببينم ين كو تدبينن دي سفر خوش مجازي قوتي اما جبوك نزي اقلي ما ببين كي جواكو و شبهيركو و رونشتنا شبه وانا اني زمان اما دي ساجي جبو خويت عالا جبو معشوق ايكو كارفن بالشاب دي عبادتها دي طاعتها و تشتيكو خدا جي حسكرفا جبوي جي استرحتا خو جي خوا خو فراغات بكن و دي حضوراوي دا ديوان بسكنن دي اگر كو از نجوانا بمجي و از نکارم نفسا خو ایجابنان بینموی قوامه جی دیساته دی متوازیتی کریه دورده اگر که از نگرم جوانا جی و از نکبم نواوانا جی و تمد نواوانا دا حساب نکی جی انا از ببم جوان انسانی که وان دبینن یا جواتا وان رو دنین یا البرچوکی وان رو دنین سرچوکا جوان درس دبینن تعلیم دبینن عبرت دستينن از ببم جوانا جي بسي منه يعني از نبم يعني از ببم جوان انسان كوانا دبينن و يعني حقيقة دفردا aslında او gihiştinevان و قوامه و كمالات يعني يكي قونكي نكار بحساب كنلو ما متوازيد بن يعني قونكي نكار بفيجي يعني افتشتكو انا او دفيجه ام خاصن بفيجن ام في روحي نكارم بدنيكي يعني تدي انا شعري خويا ذكرنا خد جوان رازي و دي سريع حتى بنيك وقت ما شعر دخوينا روحك تدهيه يعني صرف يازي وقلم ومركب نينا يعني أب شعرة خديوان روحك كريكي وقتك مرب دخوينا وباش مرب بالا خود ديكي جوي خود ديكي ده مرب ده هيجان كي شيتك ده قلبي مرب ده تأثير كي دهلا أو شيء جوي تشتك وان عالمه وروحي كرنا هندري وان شعري خو أسري خو جوي روحي تأثير لمدك إجا أو جشتيه وقوامه وجشتيه وقوامه زانه بویژه ام نزانم ببین انا ام چخاب خوازن بویژن جی ام قاسی وان نکارم بین چونکی ام نگیش نوی مرتبه اوان جواته کو بشر خوی خو استراحت خو دانینا عالی کی و راوونه لحضور خدا دیوان سکینین و یعنی ام چقدر کارن وانا بویژن یا تعریف بکن
اما وان تدي بشكل كي وجيز تعريف كريه لقلب مريفي تاثير دكا مريفي دبي حقيقه وسانه يعني اي مجي ان شاء الله ام جوان حزدكن ان شاء الله بيجي جوان خدا سنك ما بك جوان ما بكش تابعي يجي جوان سنك وان دبينن خدا مريفي جوان دبينه بله كيف كن ما مستم من كنت نبدن كي درويش النهورة شعب مهي يا محمد مصطفى تو صبر قلب مهي يا محمد مصطفى النهورة شعب مهي يا محمد مصطفى تو صبر قلب مهي جان محمد مصطفى هم روج وهم مهتابي يا محمد مصطفى خد دين اسلامي يا محمد مصطفى يا محمد مصطفى جان محمد مصطفى جانه مشتر فدا نور محمد مصطفى يا محمد مصطفى جان محمد مصطفى جانه مشتر فدا نور محمد مصطفى نبی سرداری یا محمد مصطفى تو نبی مختاری یا محمد مصطفى تو نبی سرداری یا محمد مصطفى تو نبی مختاری یا محمد مصطفى هم جانو هم جانانی یا محمد مصطفى هم شاه و هم سلطانی یا محمد مصطفى هم شاه و هم سلطانی جان محمد مصطفى یا محمد مصطفى جان محمد مصطفى جانه مشتر فدا نور محمد مصطفى یا محمد مصطفى جان محمد مصطفى جانه مشتر فدا نور محمد مصطفى نورا شعب مهي يا محمد مصطفى تو نورا شعب مهي يا محمد مصطفى تو صبر قلب مهي جان محمد مصطفى تو صبر قلب مهي جان محمد مصطفى هم جانو هم جاناني يا محمد مصطفى هم روجو هم مهتابي جان محمد مصطفى يا محمد مصطفى جان محمد مصطفى جانه مشتر فدا نور محمد مصطفى يا محمد مصطفى جان محمد مصطفى جانه مشتر فدا نور محمد مصطفى جانه مشتر فدا نور محمد مصطفى بله ساعت خوش مالی الله داشت رازی به ایروجی هاتن داویا سرنامه خدا جو رازی به براستی يعني يا عشقة خدا جبوينا عشقة بيخمر يعني هم بهالبست بشكلي هم شيرو ذكرني وديسا وقت قصيدة ديسا لسر بيخمر عليه الصلاة والسلام يعني سرنامه دل قلب حسكرن عشق أفين داري وعشقة خدا ومعنويات بهفرن تينا قشكرن بو خوش تبه أم بو كيف خوش خدا جو رازي أمي برنامه خو بقرن بله تماشاوان العزيز إيرو جمهات داوية سرنامه كي حتى سرنامه كي ده حتى برنامه كي ده بمين ده خير وخوشي ده خير وخوشي وشاهي هرتم بلا بعروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.